Srbi se za svoju slobodu bore se samim činom svog postojanja, ne čekajući da im slobodu niko donese, jer vrlo dobro znaju Srbi u svojoj dugoj, predugoj istoriji da između oslobodioca i zavojevača nema razlike ako oslobodilac nije Srbin i ako oslobodilac nije predstavnik vojske jedne jedine koje Srbi veruju, srpske vojske. Slobode ima samo ako se za slobodu boriš, a za slobodu kada se bori, onda se umire, onda se gubi život, onda se gubi zdravlje i onda u svakog vojnika, u svakog ratnika, tu je i jedan vidar, lekar, hirurg. Otkako je borbe za slobodu, otuda je rane, a otkako je rane, tu je i leka i čoveka koji će lek naneti. Pema je postala i ostala mesto od poverenja svih građana naše i zemalja regiona. Znamo kakvu tradiciju baštini, koliki je važan zadatak da sticano poverenje očuvamo i svakodnevno dostižemo visoke kriterijume koji su postavljali naši prethodnici.